Ingkoi rasir kep ingding Karbi lamet amai pangching pontang lo. Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai sar tuliram rong hanga hem Karbi hachaki kan padopon. Wulong ko majing ding thongke prahini National Road Safety Aphan chirok to kamai ke padopon. Ingding ke thom APHLC asong atong foundation de ke talon pon. Kardom pini hilsan Karbi Anglong beta than ponje bang ni sami rup jilin tarapi non betang ton ben arjuponi tha ar koi ni phai ingkoi ar ni ben ingding ingkoi ra sirkep Karbi lamet amai chengpon danglo. Lakha ingkoi rapli deopani constituency kaparlo ar namlang pi Karbi Cultural Society aklam along pini ar koi ni phai ingkoi ar ni por phai kep apor pen chengpon lo labang so amaya long ni pi alam ne chinghon chen nam pusa the pi alam en pon pini ge cheng si ar ni lamet amai adon ri rong asar amai phujoy singbe ingpu pon ang parta hongja abang Rajendra rong pi pen ingpu pon lo lason thak thak si lo thui kelan apoha kula thamren la pen prekjam alon ke do adim anta pini ada por phai kri isi pen kang pu chengpon lo pini ingdeng ingkoi rasir kep Karbi lamet amai alir alon do jot pensi chengpon lo kapachun long pe meji aphan ke do ana Karbi akhaya tumsi ta herjume nang pidun tha pusi tiri kam ahin pen chuning ri pa do pon kapaju si tiri kam ahin pen ka do kawe Karbi arat atum aphan sita ka chopa pa do pon labang so along Karbi alamet lamchong nang kang hon dun ang thek Kre Troxy Kabokajan LAC IMLA Dr. Numal Momin Deopani Constituency IMAC Mokut Mohanta Lapen Kaprek Kethe Keding Atumta Himri Himpat Aphan Wangsi Hirjume Piteka Kijutsi ili Karbi atum ke bangkeng sang aso atum alamet amai pencheng lo kaprek amai alon dinri nang kim dun si Karbi alam the nang tok dun lang pule nang pu dun te nang kroy machi nang kroy kri lasi Karbi alamet amai alon donri kali ajat ason tame nang parab dun nang sitame banga khai alam pen ke patok te det nang ji apor lo pusi penang an arat atum ke paherang ke atum aphan nang pachini dun Arkoi ni phai ingkoi ani kang sampor phai nerkep malam Karbi Anglong Autonomous Council CM Sartuli Namrong hang ahem Karbi Anglong atang pen hachake kan pon labang so Karbi hachake kan along team Karbi Anglong atum pen MP Sar Horen Singh Be pendang lok MAC EMS la pen chairman atum Sartuli Namrong hang ahem adona rap chi phochero atum do anchi tong dun labang so hachake kan along Guru Sar atum sekakli pon se arkli deda phi hemari pisi sok bui pen sok vuk simentung along thap pen mentung lo labang swa sok amentung risoe janga tum sing horpon pen hem an pale pon kedam boma hutsitame arnam arni pen chipame pon aphan se kakli pon মানে আমি পৰম্পৰাৰ পৰা যিটো মানি আহিছোঁ কাৰ্বিবিলাকৰ 3 বছৰ আমি কণ্টিনিউৱাছলি কৰিব লাগে সেই 3 বছৰৰ যি সম্পূৰ্ণ হৈছে হাজাকে কান বুলি কয় ইংৰাজীৰ পৰা কয় হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল আমি ধান কাটাৰ পিছত জুম কাল্টিভেটৰ কৰি পাহাৰত খেতি কৰাৰ পিছত ধান মৰণা দিয়াৰ পিছত এতিয়া ঘৰৰ ভঁৰালৰ যিটো ধান লৈ আনে ধান লৈ নানা আগতে আমাৰ ডেকা গাভৰুবিলাকে একেলগে মিলি তেওঁলোকৰ মিলি ডেকা গাভৰুবিলাকে লগত লৈ যে ঘৰলৈকে ধানটো লৈ আনে আৰু ভঁৰালত ভৰাই দিয়ে তাৰপিছত আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কাৰ্বি হিৰোমণি দুলাৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহত কাৰ্বি জাতিৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা হাজাকে Pini arkoi ni phai ingkoi ra isi ada por phai kep malom pen bolong komaji colony field along ingdeng thongkep rahini National Road Safety Week pen chirok to kamai kang nipon labang so amai long ke patir pipon Anganwadi worker la pen enforcement team atum pen ongdung arat aphan National Road Safety aputhak chirok to amai ke padu si than pajir nipon lo labang so amai along aluhia men pen na chitong dun Kerukasan College principal Nilan Banik DTO Vikram Aditya Gogoi Lapen MBM
Chairman Hemsing Tiron baklia second OC atum chitong dunsi bangso National Road Safety aputhak chirok tok amai ke dol along RDP dun Road Safety Week হিচাপে এই বস্তুটো পালন কৰি আহিছে বছৰৰ প্ৰথম মাহটো জানুৱাৰী মাহত কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দিনে দিনে বৰ্ধিত দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই যে 32 সংখ্যক যিটো ৰোড সেফটি উইক এইটো এবাৰ মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোক পালন কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনতো গত 2020 চনটো প্ৰায় 85টা দুৰ্ঘটনা হৈছে অৰ্থাৎ 53 জন লোক নিহত হৈছে 49 জন লোক কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে কিছুমান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কিছুমান কম পৰিমাণে আহত হৈছে এই সকলোবিলাক দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সমাজৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ ব্যক্তিক আমি তাক সেন্সিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এই বিষয়টোৰ প্ৰতি সজাগ কৰিবৰ কাৰণে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী হিচাপে আজি আমি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াত আমি অংগনবাদী কৰ্মীসকলকো মাতিছোঁ আমি ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিক মাতিছোঁ আৰু আমাৰ যিসকল কমাৰ্চিয়েল যান বাহন চালক আছে Pini arkoi ni phai inkoira isi anarlo por phai krehini malong pen Domoka Higher Secondary School Pathuak Lamalong Ingding Kithom APHLC Asong Atung Foundation de Mesen pen katalon pon Labang swing ding Kithom APHLC Asong Atung Foundation de katalon pon along Mai Chari pon Sarjon Intikathar Aluhi Kapachini pon lake angtong Intikathar ahin pensi than pon La swing ding Kithom Foundation de katalon along West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong atum chingrum pet pen bang suri kapso se arat chitong dun Foundation delo lapen aru pini nali tumlong kapre aso na naki pau dun lo lapen aru nali tumla pai aso marke ong atum hanali tum la so nong itu pon lo lapen nali tum pini mai sam jin sam dan penali tum tulpom la so tak na pajini pon la so alam bangke ning arong alam Karbi atum lapen Anglong aso atum non chini lo je ilitum thur pak pete adde da bang e pudam de lo amunit si aveda ji la po an lo na je plak la potsi amunit anke aprang e dud det na la musini litum mathasi pini ke inauguration ason la kicheng ason lo bang kepen at lapen bang so katalon pon along Chari chanjai anong eta ki ongdung ngabang phibang phuatuma phanpajir ponlo lapen kapre constituency along pen ta BJP asong ASDC asong lapen Congress asong atum APHLC chipa ogdun lason si mai chipa jut ahud APHLC asong atum APHLC long live 6 sidul long live pu hang taram pen mai insam pen pajut pon Ini abirta ke lapan si kangton pon iklo lang ikbom tami hills tam Karbi Anglong do methak me kurbang tu